Kinera koto masubanu wa nukere rachela wogo kimata chalsengwa ungesia balebe eraye pelulo Ikristayon ay gange kanisa koto mochan keda barada. Ikristayon lo so ma de bani. Ikristayon lo so ma de bala kine. Ikristayon lo so ma de bala mereke. Ido mo de Ikristayon lo so ma de bala kyo e ko de balance. Eda o Ikristayon da Elemikene Iboro Kanisa. Yesu ba Atupit amoroka do remember kila yao no yekwela bilo biso ma every dika kurumun every time they are Christians were like God. Even when they give you anything they keep on following we brought the God here. We are not seeing it being sold. Where have you put Cleveland? Where we are not seeing things. They keep on following up to the Lord. My friend adoba pale kona ilanga yo Atupit atara mam ekola kino la moroka bere suti ne lo so kere te yo kone la ko moroka no so go la ke suti mon e kusa la ya kile akasa kwa eda malwo madola duke kanisa lo se ndio lo kere ba ai de wa cholola mama ba libe de ne jaye du ko ne to ne da na duke kanisa ko de ke sapine ene mun bon be ko be ka puru bana bi ko mamele de ko e do kaza mamele de tisirigin ko ne ko do se moroka abu la ni ko re ate e ko no se moroka alo se Ekenyakin e ko no se Ekenyakin do me cha mu ta ina ra ki kanisa. Let's pay bills ata ba ka de ko le give to sister what belongs to sister o ina ki kaisa be do si kaisa re ako ngai de be asala ki so mai ko pa mereke nala cha mu do ta Ekenyakin ko sa o pa ka ko na ka ileke Egangito Ikristayon ichebe poloka kironwa iganga inapeta Ekanisa adeparinoi arara mujiganga Ekanisa akepola mujidumuna gogo tura mujidumune ropta neje deke konyiganga je Ekanisa ngini bora kebe lo muna neje deke dumuni jodanyo akanga ta neje deke sabana be joka iganga Ekanisa no loi nara ijara na ijari ajo Ekanisa edeke ngise ya unara iganga je Ekanisa Ikristayon kama nara kile egange kanisa ejoko nara balala suban wonbi ara ija Iboro ni ja tata kola mko ena tetere idumu na gogonga cheni hata kini rondi idumu ni Iboro ni kona ena ejoko nara balala suban Iboro ni ja tata kire ko ena kaini cheda are mamio are ija ene mamio to do ja tata re ko ena kangisida tele la suban sire jo Kanuka TV East Abraham Elapu ko districta loko serere